Yes, abafuturi abaye bitu Nkore Media TV online. No tumango je TV chikwasire mu Western Uganda. Yes yona bahamubona ne chikwasire. Kandi ni sina chimabare bitu abaresende za kabare singiro bare side za chiwa na onorembo rwambara na munonga. Basima munonga. Itirizo ba twatayira Omweshongozi Manya kandi bamushanga ha business ye. Mutire no mumanya no Omweshongozi atire hiti kandi hiteje no mutimanya ekeshomwe cyo kumanya ko bushwere kine kitari kire kitakwasire aho mu Western. Niza kumwakira na tuyajora ahasigara tugumiza mu mbisho. Madamu bakwetoha amazina ni Gloria Piano. Nishabona muri mayibona. Amazina ni Gloria Piano. Ezarwa yankahi. Ezarwa yampara. Ezarwa yampara hi. Murugo gamba. Piano. Tuenda reba ja ukano reba futuwe. Tugumeza mutwenda utukambere. Muziki okiji wagitandikira nkahi. Music ikijana gitandikira mu primary. Naragayo mpora Okweshongora nukuba kwa yarida. Karen mukura ni nkunda music. Ndashyo mu secondary naguhiza munayo. Then kusyata himbire serious. Kumibira na gumwe. Ngatera hinde yo. Ati okubira na gumwe. Abantu bayire bari mu corona yoko ikikire kuri yo tera hiti. Kandi yo tera hiti. Icyo kirunje cyo tera hiti kakwata. Kandi kagumiza mbeka tambo nanga yona. Ekishongore cyo nuho wakikwandikira. Ekishongore kushwere. Ekishongore cyo kushwere. Ine naje handikira. No yandikira muziki. Handikira. Akwahirize kucyandika. Ukija wakitwara mu studio ki. Ukija nakitwara mu studio ibakweta Rock Studio. Rock Studio. Wa producer Morris. Numuntu cyo wakwira Advertise yakayitwa hati. Ekishongoro kitwara mu studio ninga shiwe sente zo kitwara mu studio ukazihangaya. Sente zo kitwara mu studio nabazo zikazi nikaza bizitaruko. Konka nyine yabo kumpagira. Nibo bashrazire mu kundeka makasi. Kabaji cuts designers nabo kuchira kunkwatiraho. Studio mbere za studio kiza wasango takwakire mu nyuma uko takagira mu studio kero first time. Okay. Studio ngabani Manya wero kunabe ninjibara. Kunajishangira. Studio kashangira kumire. Na kanagezao. Ngomano no mangu jya kwiroza akazinda no rikatuga. Konka after naranate Weshongore cyeshongoro wari ba chateri. Ekishongoro cyawe cyo kwaheze waza kucyeshongora wacyandikire wacyeshongora cyawa kwiharize kucishoboza yacu kwereza. Wekishongore cyo kugira ngo kitambuza abantu tabona bakukimanya bakukimanya yokwarigira wakikiza kahi cyashokorire kikatanga kutambara. Kunarjiraha kabanza kushoboza mukutu YouTube na Facebook WhatsApp then ni Nkore Media nitwatereza wa postinga urahamwe cyeshongoro cyamanywa meka postinga kugeza terms ya promotion yejo ikugendireta promoting cyeshongoro letse kuchitwara ba promoter ba DJ kuchiteka radio kahi bikugendire bita okuchitwara ma radio nachi ina hamu ntara kunyambaho nka Nkore Media kuchitwara kama radio kago ino kunyambaho mwini chirike no mwanyisa ngo DM swaga ogwe ngeno gwe sari you Ogo no mutero sayo. Nditeka. No kutamburiza cyeshongore. Ukora no kwamani. Oyirecho YouTube channel yawe ukija wachiteka ninga ukajetira kandi shobore zayo Nkore Media na ama radio na DJs uwayo. Na YouTube chiriyo waba no chenda no zayo no searchinga Gloria Piano
muraba kundetera n'ikintu kikari kije njije oyireho obushwere waheze ufite niyabere yiti kubanza ninga sije cyashije cyo cyo kubanza ninga ikindi cyabandize cyangwa ikindi cyabandize akubandize kiha akabandize ijuka ijuka kwakiriye wawe nafutera obushwere ijuka cyo n'ubara cyukwandikiye nacho nganje handikire kireka ubisho ngo byo no bihandikira ni nyahandikira ijuka cyo kikashobora kahi kashobora wamara muri soba nikera natumutera usayo utakuwa ikindi cyarukora n'ikintu cyamandi hako buri kishongoro buri kishongoro cyubonire kare na wana ukuru cyo tutambara urakibonera kimwe kandi kireka ngo yakukiza hiti ibiri hako kishongoro cyiri kitarakumanywa muri sani yona kishongoro cyawe n'ibintu cy'umuhiro so iro kubisha wagumizamu wateka amaredio byatambara kusa na hata ni wakumanya yona ekishongoro ebyo akwaheze kurushoza wabiteka amaredio twazitora risivingiraho ininka koro zona zikwetagisa kuzaka shozi kuzaka nkani kazibona waza amashozi na hanze na amaredio kahankora imikira niko kugeza nite tukakurunda so ntenda ogumizemu uhaburiho kake aha abantu aboneka ba upcomings nawe n'ibintu music most ya gospel yo kweshongora no bahamba habuziki igihe riwe kinto ko wakirebe no bahamba habuziki bahabura ejo bumsers no hangura na no kamera kinto kachire ewaho bumsers no hangura yano yenda kwihobosho bize yiteriya n'ibindi bishongoro bikuratiraho panao hapo kanti cyakane hakanda ko twinire yakahire ko kugira ngo kahire hariyo hiti bacheta otariga yo muntu ereza makapera otariga yo muntu otakamanyire nyesya yeye wira gwashesha abantu webintu nibihinduka munywani wanje nikushabotariye wabasiko hamira hari mukama naija kwijuka ikizo mura cyandikire buzima kineka tishabirebe hiti bazuma ati tishabirebe hiti ikimwe ndakuvuzaho ebintu by'amagenyo watandikiye kuzo mu magenyo ninga akazo nyinshi imbaga no kuba kimwe barabuzuma abantu baneta nangwa nimba simba bo kuntrustinga mukaneta amabaganganye simu kubona basimire kimwe okay ati ikikwenda kai hari abantu bo kushanga bari mu different areas hari haba kwiyembaga tukana abandi bari uko hari abatino urabiziki yawo kandi bo twakwasa kumanye bakwasa no kwiye so nanyisha ngo cyakita kwena amadiko bahereze namba yawe ushome namba yawe mutagitunja kwereza umurumo namba yanje ya Airtel kandi ya WhatsApp 055 95 20 kaga na mwenda mkaga Mwinito mujate yaho nakana ndongaje nanyisha ngo uganda yugambo ya mukuru kandi kusiba naho nganda kure nizima ho bafanzi baje abo kunsapotinga sima ho nabagikatsi akasapoti yanyu kama baheza mushi kandi abamwe batureba biterizaniye na ntayiro Omweshongozi go kumanyanga piano kana amazina abantu rero Mashweko n'ingashomo kumanga kandi mu kwano muri comedy kanda kamera haro officer bege mushigama no kurwana kwandike gritu dewa kumanga batwime CEO wetu ndiye Muswaga na abariyo ariyo kumpaka n'ingashina abajya promotion ya mani iwana promoting Omweshongozi wawe wana promoting music yawe n'ingashi okozire movie n'ingashi okozire buri kintu cyone cyo kwenda promotinga
nabasa kwadiraho asigara ikintu kimwe hamwe mwebare munonga